Assalamualaikum. Oo, canım salamatçısın. Nasılsın? Çoğuncu git oldun mu? İşler yakşı mı? Canım Rusya'da kaçan geldin? Kelgenime bir 3 ay, 4 ay tegere olup kaldı. Oo, yakşı olgan eken. Kanto odasın, işler kanday? İşte hem Kuday yaşı verme, maşından da alıp geldim. Oy, baldarың менен куткусун, жакшы кылыпсың. Рахмат. Ой, жаным, мен сенде bir sözüm var эле да. Кош. Şu sen Rusya'ya getirdin aldığında elдің paxtaсын satıp alıp gelip berem dep Nasiyaga alıp ketken ekensin. Nasiya da Karız bolup esettilet. Oşonun ber jaka el biratola kıynalıp kaldı. Şunu berip koyunun da jakşı bolat эле. Hem Tayke siz bilesiz, жақында çoğun atamın aşını bir дүркүр өтүп elge берейин деп атам. Ага биринчи байке машинаны коюп атам. Андан кийинки bir 6-7 жылкы коюйын деп атам. Андан кийин дагы электр аппаратуралар бар. Ошолордун баарын дүркүр өтүп bir elge bir жакшынакы өткөрүп алайын çoğun atamдын ашын. Андан кийин акчасы элге тиет колуна. Же мен bir жакка качып кетип атамбы? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis var. Aytkan ki, egerde bir öde karız bolsoňuzlar, jakşı tamak dagı jebegin degen. Жаңы кийим дагы кийбегин деген. Эгерде ушундан кутулуп койбосоң, сени берген ашың дагы дурус болбой калат. Ошон үчүн мурун ошо элдин карызын берип коюп, анан сиз жездемин ашын дүркүрөтүп берсеңиз, жездемин арбайы дагы ыраазы болуп, эл дагы ыраазы болмок да.